Kabajamoo obbo Geetannat Taaddasee Komishinara Komishinii Waldaalee Hojii Gamtaa Itoophiyaa, kabajamtuu addee Maskaram Dabbabee dura teessuu boordii baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, kabajamoo obbo Jamaal Kadir hoogganaa eejensii waldaalee babal'ina waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa, kabajamoo obbo Gabramadin Hagos hoogganaa eejensii waldaalee Hojii Gamtaa fi misooman gabaa naannoo Tigraay, kabajamoo obbo Geetannat Gabreewot Komishinii Waldaalee Hojii Gamtaa naannoo Amaaraa, kabajamoo obbo Saamu'eel Foollaa Daayireektara eejensii babal'ina waldaalee Hojii Gamtaa naannoo Kibbaa, kabajamoo obbo Shimallis Haxissoo hoogganaa eejensii waldaalee Hojii Gamtaa naannoo Sidaamaa, kabajamoo obbo Darbe Asfaaw hojii gaggeessaa baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, kabajamtoota miseensota boordii fi maaneejmentii baankii keenyaa, kabajamtoota abbootii gadaa haadholii siinqee, hunda caala abbaa kabajaa ayyaana kanaa kan taatan kabajamtoota hooggantoota fi gaggeessitoota waldaalee Hojii Gamtaa waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessaniif hunda dursa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa jechuun barbaada. Baankiin keessan baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaatiin kan qophaa'u guyyaaleen waldaalee Hojii Gamtaa baranaaf waggaa 7ffaaf adeemsifamaa jira. Kana irratti argamuudhaaf baga nagaan dhuftanii guyyaa waldaalee gaarii akkasii ta'u siniif hawwina galatooma. Maaliif barbaachisee guyyaa waldaalee kana kabajuu isa jedhu irratti waa muraasa jechuun barbaada. Tokkoffaa sochii waldaalee Hojii Gamtaa guddina waltaa hunda hirmaachisee ta'ee fiduuf keessatti gumaacha kennaniif beekamtii kennuu waan barbaachiseef sagantaa kana qopheessuun barbaachiseera. Lammaffaa soodawwan tokkummaa fi badhaadhina waliin kabajuu waan qabnuuf waan kana qopheessuun barbaachiseera jechuudha. Kan biraa qoodaa fi kutannoo fi cichoomina walitti fufaa baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa hojiilee waldaalee Hojii Gamtaa deeggaruu keessatti ba'aa jiru beekamtii kennuufis waan kana kabajuun barbaachiseera jechuudha. Inni kan biraa guyyaan Hojii Gamtaa idil addunyaa bara 1995 irraa eegalee mootummoota gamtoomaniin mirkanaa'ee kabajamaa jiraachuunsaa sana keessatti immoo hirmaannaa akka baankitti qabnu agarsiisuuf waan kana kabajaa jirra jechuudha. Walumaa galatti walitti dhufeenya waldaalee fi baankii cimsuun barbaachisaa waan ta'eef sagantaa kana qopheessineerra jechuudha. Akkuma beekamu guyyaan waldaalee akka idil addunyaatti kabajamaa jira. Barana mootummaan idil addunyaa mootummaan gamtooman jechuudha. Barri kun bara 2025 bara waldaalee ta'ee akka kabajamu ifoomsee jira jechuudha. Wanti kun waggaa bara 1912 duradha kan kabajamaa ture jechuudha. Achi booddee yeroo jalqabaaf wanti kun waggaan kun akka guyyaa waggaa waldaaleetti akka kabajamu kan mirkanaa'e jechuudha. Kun beekamtiin mootummoonni gamtooman hojiin waldaaleen hojjetan
niif kennan kan agarsiisudha jechuudha. Hojii waldaa keessatti faayinaansiin bakka guddaa qaba. Faayinaansiin utubaa jiruu fi misoomaati. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa kanarratti hundaa'ee ergama ifa galeessa ta'e qabatee hojjechaa jira. Innis sochii waldaalee hojii gamtaa mootara maallaqa faayinaansii ta'ee tajaajilaa jiraachuun isaa hin beekama. Nutis isiniif ni jiraanna. Guddina keessan dhugoomsuuf, itti fufinsa keessan mirkaneessuuf, akkasumas dhamaatiilee keessan gara milkaa'inaatti jijjiiruuf isin dukaa jirra jechuudha. Akka baankitti milkaa'inni keessan milkaa'ina keenya jennee tamanna. Jabinni keessan jabina keenya. Nuti yoo jabaanne isin jabaattu, isin yoo jabaattan nuti jabaanna jennee amanna jechuudha. Addunyaa guutuu keessatti Awurooppaatti hanga Isiyaatti waldaaleen hojii gamtaa jijjiirama diinagdee argamsiisanii jiru. Akkamitti yoo jenne qabeenya sirnaan walitti gurmeessuu, bulchiinsa miseensotaa irratti xiyyeeffatanii hojjechuu, walitti hidhamiinsa cimaa waldaalee jidduutti uumuudhaan addunyaa irratti waldaaleen bakka guguddaa ga'aniiru jechuudha. Diinagdee addunyaas impact gochaa jiru. Biyyoonni kunneen waan tokko hubatan, humni diinagdee dhugaan kan guddatu yoo namoonni qabeenya isaanii walitti fidan, waliin ijaaranii fi qabeenya isaanii ofiif to'atanidha. Kanarratti hundoofnee hojjenne waldaalee jabeessuun hin danda'ama jechuudha. Akka biyya keenyaatti waldaalee baay'ee jiru. Waldaalee 120,000 olti jiru. Miseensa miliyoona 30 ol kan qaban. Garuu baay'inni qofti immoo gahaa miti. Cimina kaapitaalaan bulchiinsa gaarii mirkaneessuun sirna daldalaa ammayyaa hordofuun kana cimsuu danda'uu qabna jechuudha. Walumaa galatti dhumarratti wanti jechuu barbaadu qunceen wal gargaartee arba hiiti jedha Oromoon. Baankiin keessan kan isiniif dhaabbate hidda cimaa salphaatti hin cinne isin gidduutti uumuufi waan ta'eef kana sirriitti hubattanii baankii cinaa dhaabbachuun akka barbaachisu. Coomni walitti dabalamee laga ta'a. Hojiin gamtaas miseensa walitti dhufeen qarshii walitti qabameen ni jijjiirama. Koottaa galaana hin dhaabannee fi galaana diinagdee guddaa haa taanu. Kabajamtoota hirmaattoota keenya, imalli keenya fiigicha gabaabaa osoo hin taane fiigicha dheeraa maaraatoonii dhalootaaf fiigamuudha. Waliin taanee gamtaa'inaan fagoo haa deemnu, biyya keenya waliin haa ijaarru. መሪ ቡአ ቀቤስ አከስኒፍ ተውናዋ ገለቶማ ክቡር የኮኦፐሬቲቭ ባንክ ሲኦ በብርታትና በጥረት ውጤት የሚያስመዘግቡት ወንድማችን አቶ ደርቤ፣ የተከበሩ የቦርድ ሰብሳቢ፣ የተከበራችሁ የክልል የህብረት ስራ ማህበራት ኤጀንሲዎች ኃላፊዎች፣ እዚህ በመካከላችን የምትገኙ የዩኒየን አመራሮች፣ የማህበር አመራሮች እንዲሁም ደግሞ አባገዳዎችና ሀደ ሲንቄዎች ሁላችሁም ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ መድረክ ላይ ስገኝ። በጣም ትልቅ መድረክ፣ በጣም ደስ የሚል መድረክ፣ ስለ ህብረት ስራ ሰፊ ውይይት የተደረገበት መድረክ፣ ውጤታማ የሆኑ ህብረት ስራዎች ደግሞ ስራቸውን ያሳዩበት መድረክ፣ በአጠቃላይ እንደ ሀገር በጀመርናቸውና እየሰራናቸው ባሉ የህብረት ስራ ማህበራትን የማጠናከር ስራ ውስጥ ኮኦፐሬቲቭ ባንክ ይሄንን ኢኒሼቲቭ ወስዶ በየአመቱ የህብረት ስራ ቀን በሚል ማክበሩ እጅግ በጣም የሚያስመሰግነው ነው። እኛም በኮሚሽናችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። ኮኦፐሬቲቭ ባንክ እንግዲህ እንደምታዩት ምልክቱም ከኛ ጋር የኛን የወሰደ ነው፣ እኛን የሚመስል ነው። ጠባዩም ባህሪውም ተፈጥሮም የህብረት ስራ ኮሚሽንን የሆነ ነው፣ የመሰለ ሳይሆን የሆነ ነው። የተፈጠረውም በዛው አግባብ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የህብረት ስራ ማህበራትን ማደራጀት በሀገራችን ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አንዱ ያገኘነው ትልቁ ውጤት እንደ ኮኦፐሬቲቭ ባንክ አይነት ትልልቅ ተቋማት መፈጠር መቻላቸው ነው። በጣም በርካታ ተቋማት አሉ፣ የሚያኮሩ ዩኒዮኖች አሉ፣ ቀጥታ አማዞን ገበያ ላይ መሸጥ የጀመሩ ዩኒዮኖች አሉን፣ ማህበራት አሉን። ይሄ በሀገራችን ውስጥ ያለውን ሁለንተናዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት የሚያግዙ ናቸው። ባንካችን ኮኦፐሬቲቭ ባንክ ደግሞ አንዱ የስኬት ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነውና ለመጣችሁበት መንገድ ላሳያችሁት ስኬት ሁሉ ትልቅ አክብሮት አለኝ። እንደ አካል ደግሞ እዚህ በዓል ላይ የተገኛችሁ
ኮኦፕሬቲቭን በመምራት ትልቅ ሚና የምትወጡ ናችሁና እንደ ተቋም በፌዴራል ደረጃ በተለይ በዚህ ዓመት የኮኦፕሬቲቭ ሪፎርም በስፋት መስራት አለብን ብለን እዚህ እነ ኦቦ ጀማልን ጨምሮ ከሁሉም ክልል የመጡ ኃላፊዎች አሉ። ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ይህንን የኮኦፕሬቲቭ ሪፎርም በማጠናቀቅ ኮኦፕሬቲቭስ በሀገራችን እድገት ውስጥ ሊወጡ የሚችሉትን ሚና እንዲወጡ በማድረግ ሂደት ውስጥ የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል ነው። በቅርቡ ከሪፎርም ስራችን አንጻር አንድ ለእናንተ ልገልጽላችሁ የምፈልገው የኮኦፕሬቲቭ ሪፎርም ስራ ወይም የኮኦፕሬቲቭ የለውጥ ስራ ከላይ የተንጠለጠለ ቀበሌ ላይ እግሩን ያልተከለ በእርግጥ አደረጃጀት አለው። አደረጃጀቱ የሚገባውን ያህል ከክልል ክልል ልዩነት ቢኖርም የሚገባውን ያህል ባለመስራቱ ምክንያት አጠቃላይ በዘርፉ ለውጥ ሊመጣ አልቻለም። ስለዚህ ወደ 10,000 የሚጠጉ የልማት ጣቢያ ሰራተኞችን በቀበሌ ደረጃ አሁን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ወደ ስልጠና እንገባለን። ይሄ በጣም ብዙ ዘርፎ ያለበትን ችግር ፈቶ ወደ ውጤት ያሻግራል ብለን የምናስበው ነው። በዚህ ስራ ውስጥ የሚመለከታችሁ ኃላፊዎች የድርሻችሁ እንድትወጡና ቀላል አይደለም። ወደ 10,000 የሚሆኑ ሰዎችን ማሰልጠን በመጀመሪያው ዙር ብቻ 3,000 ሰዎችን ነው የምናሰለጥነው 4 ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ተረባርበን ካሳካን ኮኦፕሬቲቭ የምንፈልገውን ውጤት በሀገራችን እንዲያመጣ ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። አንዱ ኮኦፕሬቲቭስ ትልቁ መገለጫቸው ህብረት ነው፣ መደመር ነው። አቅም ይደመራል፣ ሀብት ይደመራል፣ ኮሚትመንት ይደመራል። ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ አባላቱ የማህበራዊና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸውን ያረጋግጣሉ ማለት ነው። ይህን የማህበረሰቡን እሴት ይዘን መተባበር፣ በጋራ መስራት፣ አብሮነት፣ አንድነት፣ እህትማማችነት፣ ወንድማማችነት የምንላቸው እሳቤዎች ህብረተሰባችን ውስጥ በብዙ መልኩ የሚገለጡ እሳቤዎች ናቸው። ስለዚህ ይህን በአሰራር በአደረጃጀት ወደ ህብረት ስራ ስናመጣው የበለጠ መጠናከር ያስችለናል ማለት ነው። ገጠር አካባቢ ላይ ትራንስፎርም ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ትልቁ ችግር የፋይናንስ ችግር ነው ያለው። ዩኒየኖቹም በየጊዜው ስናገኛቸው የሚያነሱት ማህበራቱም የሚያነሱት ከፋይናንስ ጋር የተያያዘው ችግር ነው። ወደ 18,000 የሚጠጉ ሳኮዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የተሻለ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ወደ 240 አካባቢ የሚሆኑ ናቸው። ከዛ ደግሞ በጣም የላቀ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ደግሞ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ማለት ነው። ይህንን የቁጥጥርና የኦዲት ስራውን የኢንስፔክሽን ስራውን ማሳደግ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ አቅማቸውን ማሳደግ ያስፈልጋል። እንደ ኮኦፕሬቲቭ ባንክ አይነቶቹም ሳኮዎቹም በገጠር ያለውን የፋይናንስ ችግር ፈተው የተጀመረው ምርታማነት የኮመርሻላይዜሽን ስራ ማሳደግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ረገድ ኮኦፕሬቲቭ ባንክ እያደረገ ያለውን ጥረት በኮሚሽኑ ስም ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። አመቱ በሙሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በወሰነው መሰረት የኮኦፕሬቲቭ አመት ተብሎ እየተከበረ ነው። ቅድም እንደተገለጸው 10 ዓመት ደግሞ የኮኦፕሬቲቭስ ዴኬድ ተብሎ እንግዲህ ይሄ ዴኬድ በጣም ትልቅ ስራ የምንሰራበት ነው። መንግስት ከዚህ በፊት ለዘርፉ ከሰጠው ትኩረት የላቀውን ትኩረት በዚህ ዓመት ለማህበራት ሰጥቷል። በናሽናል እቅድ ውስጥ አንድ ቁልፍ ጉዳይ አድርጎ ይዞታል። የተለየ ትኩረት አለ። እንደ ተቋም ይሄንን አሳድገን እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ከክልሎች ጋር የበለጠ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንደ ኮኦፕሬቲቭስ አይነት ተቋማት ጋርም የበለጠ ተሳስረን ዘርፉን የመቀየር ዘመን የማንሰራራት ዘመን እንደሚሆን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ለዚህ ሁላችንም መትጋት ይገባናል። በድጋሜ እንኳን ለዚህ ደማቅ ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ከበጀምቱ አዴ መስከረም ደበበ ወልት ቀብዶ ቦርዲ ባንክ ወጂ ገምታ ኦሮሚያ ከበጀምቶት ሚሴንሶተ ቦርዲ ከበጀምቶት ኦገንቶታ ወልዳሌ ወጂ ገምታ ናኖሌ akkasumas kabajamtoota hooggantoota keenya godina naannoof magaalaa keessummoota waamichi isinii godhan hunda dura baga guyyaa ayyaana kabajamaa waggaa 7ffaa hunda keenyaan nu ga'e baga gammanne baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Baankiin hojii gamtaa waldaalee hojii gamtaa ijaaree bu'uura dinagdee
hawaasa keenyaa akka ta'an taasisuudhaaf hojiilee hedduu hojjechaa ture. Ammas karaa milkaa'inaa san itti fufsiisuudhaaf har'as ayyaana isaa waggaa 7ffaadhaaf yeroo kabajatu ayyaana kabajuu qofa akka galmaatti kan qabate odoo hin taane jidduuwwan ayyaanota kabajaa dhufe kana keessatti bu'aalee hedduu galmeessisaa injifannoowwan hedduu fidaa guddinni diinagdee saba keenyaa akka dandamachuu danda'u akka cimuu danda'u taasisuudhaaf deeggarsa guddaa nu taasisaa ture jira. Dhuguma baankiin kun baankii uummataa keessattuu uummata keessaa bahe ijaaruudhaan cinaa dhaabbachuudhaan teeknooloojiinis akka cimu taasisuudhaan dinagdeen Oromoos akkasumas dinagdeen uummattoota biyya kanaa akka ol ka'u gahee guddaa taphachuu isaaniitiif hojii gaggeessaa olaanaa baankichaatiif hooggantoota manaajimentii mana isaanii hundaaf galata guddaa isaanii qabu. Isaanii ibsuun barbaadaa al tokko akkanaa galateeffattan. Hojiin amma arganne bu'aan galmeessisne inni kun hin calqabnee malee hojii guddaa nu eeggata. Hiyyummaan ammallee karaa hiyyummaa ittiin cimsuun karaa hiyyummaan ittiin diigamuu danda'u eegalle malee ammas sabni keenya hiyyummaa keessa jira. Qonnaan bulaan baadiyyaatiif hiyyummaan ammallee wal gad hin dhiifne. Isa akka wal gad dhiisu taasisuudhaaf yeroon ammaan kana yeroo dorgommii guddaa keessa jirru ijaarsi keenyaa haqaraa caala cimee akka itti fufu taasisuuf waldaaleen keenya akkuma har'a yoo badhaafamtan garaagarummaan dhufe kan hojii keessatti illee garaagarummaa akkanaatu jira waan ta'eef garaagarummaa hojii keessa jiru kana cabsinee wal qixxaa'uudhaan guddina dinagdee kan akka cimsuu dandeenyu walitti dhufeenyi waldaalee keenya kana caala akka cimuu dandeenyu kenna qofa odoo hin taane akkuma asirratti dhiyaachaa ture keessattuu tajaajilli dijitaalaa baankiin kun kennaa ture kan saba keessa ijaaramee qofa odoo hin taane kan Itoophiyaa guutuu ta'uu isaa baankilee hundarraa adda kan isa taasisu adda taasisuu qofaa miti warri tajaajila argatanillee kan itti gammadan kun ammoo eda'amanii dinagdee guddisuu keessatti gahee guddaa kan qabu waan ta'eef baankiiwwan kaawwan irraa hedduu garaagarummaa guddaa kan qabu isaa ta'uu ragaan hojii isaatiin argisiisu kun caalmatti ammoo kanaan fayyadamaa akka ta'uu dandeenyu hundi keenya walii tumsinee hojjechuu qaba. Keessattuu qooda keenya yeroo ilaallu 55 irra jirra. 55 irra kan nu geessise maal waan teessisuu dadhabneef hojiin isaa kun cimee maaliif deemuu dadhabee dubbii jedhamu hundi keenya biratti ilaaluun akkuma kaleessa cimnee ofiillee dinagdee qonnaan bulaa keenyallee cimsinee hiyyummaa keessaa karaan ittiin bahuu dandeenyu eda'amuudhaan ijaaramuudhaan jennee qabanne kana cimsinee itti fufuudhaan hooggansi keenyas yuuneenni keenyas waldaaleen keenyas hundi keenyaa wal qabannee rakkoo kana keessaa baanee ifna nagara fuula duraa keenya arginu sana irra gahuudhaaf cimnee akka hojjechuu qabnu asumaan dhaamsa koo isinii dabarsaa. Fuuldurri keenya ifa ifna nasan argachuudhaaf qusachuu qabna. Kan qusanne investimentii geggeessuu qabna. Investimentii geggeessinuun carraa hojii uumuu qabna. Carraa hojii uumuun hiyyummaa biyya keenya keessa jiru gadi buusuudhaaf gahee dinagdee biyyi keenya GDP keessatti qabu akka ol kaasan waan guddaa mootummaanis kanurraa eegu hawaasni keenyas kanurraa eegu ta'uu isaa bartanii hundi keenyaa yoo harka ol qabannee cimnee bara ittaanu jijjiirama kanaa olii akka fiduu dandeenyu abdii guddaa isinirraa qabuun ibsaa. Ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa. Kabajamoo obbo Jamaal Kadir hoogganaa eejensii babal'inaa waldaa hojii gamtaa Oromiyaa. Kabajamtoota hooggantoota eejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa naannolee fi bulchiinsota magaalaa. Kabajamoo obbo Darribee Asfaaw hojii gaggeessaa olaanaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa. Kabajamtoota miseensota boordii fi hooggantoota olaanoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa. Kabajamtoota abbootii gadaa fi haadholii siinqee.
kabajamtoota hooggantoota mootummaa sadarkaa adda addaarraa asitti argamtan, kabajamtoota bakka bu'oota dhaabbilee misooma garaagaraa hundaa olitti abbootii sagantaa kanaa kan taatan kabajamtoota maatii fi hooggantoota waldaalee gamtaa hundaaf kabajamtoota keessummoota keenya baga guyyaa waldaalee idil addunyaa bara 2025 nagaan isiniin ga'e baga waliin nu ga'e. Kana jedhee hammattummaa keenyas mul'isuuf dhiphina yeroo qabnus giddugaleessa godhachuudhaan haasaa koo Amaariffaan akkan itti fufu na of galcha. ክቡር አቶ ጀማል ከድር የኦሮሚያ ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ ኃላፊ፣ ክቡር አቶ ገብረመድህን ሀጎስ የትግራይ ክልል የህብረት ስራ ማህበራትና የገበያ ማስፋፊያ ኤጀንሲ ኃላፊ፣ ክቡር አቶ ሳሙኤል ፎላ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የህብረት ስራ ማህበራትና የገበያ ልማት ኤጀንሲ ኃላፊ፣ ክቡር አቶ ሽመልስ ሀቲሶ የሲዳማ ክልል የህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ ኃላፊ፣ ክቡር አቶ ደርቤ አስፋው የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ የተከበራችሁ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትና የባንኩ ማኔጅመንት አባላት፣ ከሁሉም በላይ የክብረ በዓሉ ባለቤት የሆናችሁ የተከበራችሁ የህብረት ስራ ማህበራት ቤተሰብና አመራሮች፣ የተከበራችሁ የባንኩ ሰራተኞች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ ክቡራንና ክቡራት፣ በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ እና በራሴ ስም እንኳን ለሰባተኛ የህብረት ስራ ማህበራት ቀን ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። የዘንድሮው ክብረ በዓል ልዩ የሚያደርገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 2025ን የዓለም አቀፍ የህብረት ስራ ማህበራት ዓመት በማለት የደነገገበት በመሆኑ ነው። ይህ እውቅና የህብረት ስራ ማህበራትን ወሳኝነት የሚያሳይ ሲሆን እንደ ድህነት፣ እኩልነት ያለመኖር ለመሳሰሉ የዓለማችን ፈተናዎች መፍትሄ ሰጪነታቸውን የሚያረጋግጥ ነው። በአጭር ጊዜ ከሚገኝ ጥቅም ይልቅ ለማህበረሰብ ለዘለቄታ ያለው ጥቅም ቅድሚያ በመስጠት የህብረት ስራ ማህበራት ለሰፊው ህዝብ ጉልበት በመሆን ኢኮኖሚው እንዲጠናከር በማስቻል የተሻለ ዓለምን ለመጪው ትውልድ ለማውረስ ጠንካራ ድልድይ በመሆን ያገለግላሉ። በሀገራችን ኢትዮጵያም የህብረት ስራ ማህበራት በምርት ግብዓት አቅርቦት ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ገበያ በማረጋጋት ለሸማቾች የሸቀጥ አቅርቦት እሴትን በመጨመር ሜካናይዝድ የሆኑ የግብርና ስራዎችን በማስፋፋት የፋይናንስ አቅርቦት ችግርን በመቅረፍ የህብረተሰቡን የቁጠባ ባህል በማሳደግና በወጪ ንግድ ላይ በመሳተፍ የውጭ ምንዛሪ በማስገኘት ለሀገር ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ መሆናቸው ይታወቃል። በዚህም መሰረት ለህብረት ስራ ማህበራት አስተዋጽኦ አድናቆትን በመቸር እውቅና ለመስጠት የዓለም አቀፍ የህብረት ስራ ማህበራት ቀን በየዓመቱ በመከበር ላይ መሆኑ ይታወቃል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክም የዘንድሮውን የህብረት ስራ ማህበራትን ቀን ለሰባተኛ ጊዜ የህብረት ስራ ማህበራት ለተሻለ ዓለም የአካታችና ዘላቂ መፍትሄዎች ዘዋሪ በሚል መርህ በዛሬው ቀን በዚህ መልክ ከናንተ ጋር በማክበር ላይ ይገኛል። ክቡር አቶ ጀማል ከድር፣ የተከበራችሁ የዚህ በዓል ተሳታፊዎች፣ የህብረት ስራ ማህበራት ቀን መከበር ዋነኛ ዓላማው በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ረገድ የህብረት ስራ ማህበራት ለሀገር እድገት ያላቸውን ሚና ማሳወቅና በየህብረት ስራ ማህበራት እንቅስቃሴና በባለድርሻ አካላት መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ነው። ለሰባተኛ ጊዜ አብረን የምናከብረው የዘንድሮውን የህብረት ስራ ማህበራት ቀን ሀገራችን ፈጣንና ቀጣይነት ያለው እድገትን ለማረጋገጥ የተለያዩ የኢኮኖሚ ሪፎርም በምታካሄድበት ወቅት ነው።
የህብረት ስራ ማህበራት ይህን የኢኮኖሚ እድገት ንቅናቄ በማገዝ ረገድ ያላቸው ድርሻ ወሳኝና መሰረታዊ ነው። መረጃዎች እንደሚያሳዩት በዓለም አቀፍ ደረጃ የህብረት ስራ ማህበራት ብዛት ከ3 ሚሊዮን በላይ ሲሆን የአባላቱ ብዛትም ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ደርሷል። በሀገራችንም ከ100 ሺህ በላይ መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት፣ ከ400 በላይ የሚሆኑ ዩኒዮኖችና 5 ፌዴሬሽኖች ወደ 30 ሚሊዮን በሚሆኑ አባላት ተመስርተው በሀገራችን የማህበራዊና የኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የላቀ ሚና እየተጫወቱ ይገኛሉ። የተከበራችሁ የዚህ በዓል ታዳሚዎች፣ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የዛሬ 21 ዓመት ገደማ ተመስርቶ የህብረት ስራ ማህበራትን ብሎም ለአርሶ አደሮችን የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽ የማድረግ ዓላማውን ሰንቆ በቁጭት የተቋቋመ ባንክ ነው። ይህን ራዕዩን እውን ለማድረግ ባንካችን ማህበረሰቡን በማብቃት የኑሮ ደረጃውን ማሻሻል፣ መለወጥ የሚል አዲስ ስትራቴጂ በመንደፍ የፋይናንስ ተደራሽነትን በሚያረጋግጡ ስራዎች ላይ በማተኮር የደንበኞችን ፍላጎት ማዕከል ያደረጉ አገልግሎቶችን ተግባራዊ በማድረግ በቂ የትምህርት ዝግጅት እና የስራ ልምድ ባላቸው ሰራተኞች የተሻለና ቀልጣፋ ዲጂታል ተኮር አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ባንካችን በዲጂታል የባንክ አገልግሎት ዘርፍ ደንበኞችን ማዕከል ያደረጉ የባንክ አገልግሎቶችን ለማስፋፋት ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል። እንደ ማሳያም ምቹ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ የተመሰረተ ያለ ዋስትና በሚሰጥ ዲጂታል ብድር ከ38.5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ብድር ለ2.3 ሚሊዮን ለሚሆኑ ደንበኞች ብድር መስጠት ችሏል። በዚህ ተግባሩ ከሀገራችን መሪ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ከዓለም አቀፍ ድርጅት እውቅና አግኝቷል። ፋርም ፓስ እና ሳኮሊንክ የህብረት ስራ ማህበራትን አሰራሮች፣ የአባላትን አስተዳደር እና የሂሳብ አያያዝን ዲጂታላይዝ አድርጓል። ፉርቱ ለህብረት ስራ ማህበራት አባላት የግብርና ግብዓት ብድር በዲጂታል አገልግሎት አማራጮች ማቅረብ ተችሏል። በእነዚህ አገልግሎቶች የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የህብረት ስራ ማህበራትንና የፋይናንስ ተደራሽነትን እያረጋገጠ ሲሆን ማህበራትና አባላቶቻቸው ጠንካራ የኢኮኖሚ አቅም እንዲገነቡ እያስቻለ ይገኛል። የተከበራችሁ የበዓሉ ተሳታፊዎች፣ የህብረት ስራ ማህበራት ባንኩን ከማቋቋም ጀምሮ አሁን የደረስንበት ትልቅ ደረጃ በማድረስ ሂደት ያላቸው ጉልህ ሚና የማይካድ ነው። ባንኩ የተቋቋመለትን ዓላማ ለህብረት ስራ ማህበራት የፋይናንስ አቅርቦትን ከማረጋገጥ አኳያ ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በዚህም መሰረት ለማህበራትና ለአርሶ አደሮች ከሚሰጠው የፋይናንስ አገልግሎት ጎን ለጎን የማህበራቱንና የአርሶ አደሮችን አቅም የሚገነቡ ስልጠናዎችና ሙያዊ ምክሮችንም በመስጠት ላይ ይገኛል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በተለያዩ የህብረት ስራ ማህበራት አባላትና አመራር የሙያ ብቃት ማሻሻያ ስልጠና ተሰጥቷል። ከዚህ ባለፈ በዓመቱ በተለያዩ መለኪያዎች ጥሩ አፈጻጸም ላሳዩ የህብረት ስራ ማህበራት እውቅናና ሽልማት ፕሮግራም ስናካሄድ ቆይተናል። ይህም የማህበራቱን ለተሻለ ውጤት ተነሳሽነት እንዲሁም ወደ ቴክኖሎጂ ሽግግር የሚያደርጉትን ጉዞ ለማጠናከር ያለመ ነው። ውድ የተከበራችሁ እንግዶች፣ የህብረት ስራ ማህበር አባላት፣ የ2025 የህብረት ስራ ማህበራት ቀን እና የዓለም አቀፍ የህብረት ስራ ማህበራት ዓመት መልእክት ግልጽ ነው። ለህብረት ስራ መርሆች ያለንን ቁርጠኝነት የምናድስበት፣ የአባላትን ተሳትፎ የምናጠናክርበትና በህብረት ስራ ማህበራት መካከል
ትብብርን የምናበረታታበት ጊዜ ነው። ይህን ዓመት ለኢትዮጵያ የህብረት ስራ እንቅስቃሴ የማንሰራራት ጊዜ እናድርገው እያልኩ የህብረት ስራ ማህበራት በሳይንሳዊ መርህ የሚተዳደሩ በቂ ካፒታል ያላቸው እና በጋራ ሁሉን አቀፍ ብልጽግናን ለማረጋገጥ እንደሚተጉ ያለኝን ሙሉ እምነት ለመግለጽ እወዳለሁ። በመጨረሻም ይህ በዓል እንዲህ በአማረ መንገድ እንድናከብር ላደረጋችሁ፣ ቆራጥ ተሳትፎ ላሳያችሁ ለሁሉም አጋሮች፣ የህብረት ስራ አመራሮችና የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች በራሴና በባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ስም ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ገለቶማ